Postoje dva tipa satelita. To su prirodni sateliti i vještački sateliti. Komplikovanost satelita zavisi prvenstveno od njegove namjene, to jeste koje će on funkcije da obavlja. Itekako imamo energije i vjerujemo u svoje snove i mislimo i da mladi trebaju da vjeruju u sve ono što zamisle i da će se to ostvariti ukoliko dovoljno truda ulažu u nešto. Do 2040. godine svemirska industrija će dostići prihod od $1 trilion. Od te cifre 70% se svodi na satelite. Houston, we have a problem. 3, 4, start. To je sve počelo od nas troje, od Nikole, Filipa i mene. Sada se tim već proširuje jer nam se javljaju ljudi iz inostranstva koji su već dugi niz godina uključeni da li u aerodinamici, da li u izradi rakete i sl. I drago nam je da možemo naići na pomoć čak na volonterskoj bazi u ovoj fazi kada nam je najpotrebnije da kažem da postavimo neku bazu u našoj zemlji. I to je korisno za budućnost, da ljudi ne trebaju da odlaze iz svoje zemlje, već da se usavršavamo po inostranstvu, a da nam baza zapravo bude u našoj matičnoj zemlji. 5 godina za redom se bavimo robotikom. U organizaciji Montenegro Robotics imamo svjetska takmičenja za srednjoškolce koja se održavaju diljem svijeta od Washingtona, Mexico Citya, Dubaja i sl. Ove godine smo učesnici u Ženevi u oktobru mjesecu. S Nikolom radimo u robotici, a Filip je moj školski drug od osnovne škole i nekako negdje Filip je ispratio to prije par godina kako teče naš rad. Uvijek mu je bilo zanimljivo da prati novosti iz tehnologije. A sa Nikolom prošle godine smo imali zadatak da realizujemo CubeSat projekat koji se upravo sada radi. I nažalost u okviru perioda koji je bio predviđen za takmičenje nismo uspjeli da realizujemo taj projekat, ali nam je bio zanimljiv i odlučili smo da ipak ga negdje sprovedemo u djelo. Tako da, evo, danas to djelo se sprovodi u realnosti. Prirodni sateliti su tipa mjesec koji kruži oko Zemlje, a vještačke satelite je čovjek poslao. Da bi se određeni objekat mogao smatrati satelitom, on treba da ostane u zemljinoj orbiti. A da bi ostao u zemljinoj orbiti, on mora da dostigne prvu kosmičku brzinu. Ta brzina iznosi 7,9 km po sekundi. Komplikovanost satelita zavisi prvenstveno od njegove namjene, to jeste koje će on funkcije da obavlja. Kao što znamo, funkcije satelita mogu da bude razne, mogu da se koriste za monitoring, za komunikaciju, za predviđanje vremenske prognoze i tome slično. Postoje razni tipovi satelita, recimo geocentrični. Geocentrični satelit je negdje na visini oko 700 ili do 1000 km i on se kreće brzinom Zemlje i on, recimo, ako ga pozicioniramo izviše Crne Gore, on će čitavo vrijeme da prati Crnu Goru. Za početak ovakvog projekta sami smo sve finansirali i mogu reći da su sad počela da se otvaraju vrata podrške kako i državnih institucija, među kojima je Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, tako i privatnih firmi sa kojima ćemo sarađivati u budućnosti. Sada je itekako zanimljiv period u astronomiji jer pomoću James Webb teleskopa dobijamo fotografije da nekako imamo predstavu o svemiru, o planetama i o tome šta se dešava tamo negdje što nam je bilo ranije nedokučivo i nezamislivo. Mi u Montenegro Space Research se upravo baziramo na satelitima i na
inovativnom lansiranju tih istih satelita. Šta to znači? Znači da pokušavamo da razvijemo program koji će trošiti manje goriva pri lansiranju nego obično. To je recimo projekat Luča koji je naš glavni projekat. Veći dio dijelova dolazi iz Njemačke, jedan dio iz Švajcarske, a također iz Velike Britanije. Trenutno radim na realizaciji prvog CubeSata. CubeSat je, mogu reći, mini satelit koji dostiže visinu do 40 km. To je jedna kocka od stiropora. Zašto stiropora? Zato što moramo zaštititi u našu elektroniku od atmosferskih uticaja, atmosferskih zraka, od zračenja, od temperature. Jer već na visini od 40 km temperatura dostiže čak minus 60 stepeni. Projekat Trend prvi sat CubeSat, to je jedan veliki test za glavni projekat Luča. Luča smo podijelili u dvije misije, to je Luča 1 i Luča 2. Luča 1 sastoji se također od meteorološkog balona, u ovom slučaju ne jedan, nego već 4 meteorološka balona koji dostižu visinu preko 40, odnosno do 50 km. U tom trenutku baloni nose raketu. Raketa koja je veličine oko 3 metra i ona u tom trenutku se lansira. Mi lansiramo sa Zemlje. Raketa dostiže visinu da pređe preko 70 km, mi smo zadovoljni. Tu će također opet iste podatke da prikupi kao što je radijacija, temperatura i tome slično, ali uglavnom to je test također za sljedeći projekat koji je Luča 2. Luča 2 je kompleksniji projekat, raketa se podiže na isti način, ali način lansiranja je malo kompleksniji. Test rakete se sastoji od 3 faze. I ta raketa, cilj nam je da dostignemo dovoljno brzinu, visina nije problem da se dostigne, problem da se dostigne brzina. Želimo da probamo da naš payload ostane u orbiti. Cijeli svijet teži ka razvoju tehnologije, ka naučnim istraživanjima i kao što vidite, svemirska istraživanja su opet aktuelna u svijetu. Postoje taj period kada je, da kažem, Rusija bila u prednosti, glavna, kada se raspao program američki Space Shuttle-a, međutim pojavom SpaceX-a ponovo su se vratili u igri i već opet cijeli svijet je, da kažem, uključen u sve to i evo, već sada pričamo o svemirskom turizmu, tako da ljudi već osnivaju kompanije koje će se baviti s tim. Jeff Bezos, Richard Branson su već krenuli u nekim konkretnim koracima da razviju taj program. Nama trenutno je glavni cilj da izmjerimo UV zračenje, X zračenje, temperaturu, vlažnost vazduha, kvalitet vazduha i tome slično. Ovo je prvi put u istoriji Crne Gore da se prikupljaju podaci u našem vazdušnom prostoru. I tekako ohrabruje što nam se javljaju naši ljudi koji su po inostranstvu već dugi niz godina i iz različitih oblasti od vještačke inteligencije, aerodinamike i sl. I koji su tu da nam ustupe na volonterskoj bazi podršku da u Crnoj Gori pokrenemo jedan takav projekat. Drago nam je i da su iz Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja prepoznali značaj našeg projekta i trud koji ulažemo sve ove godine, kao i neku novu oblast koju pokrećemo. Upravo što je oblast istraživanja svemira itekako velika, da kažem, smo se odlučili na ideju da osnovimo posebnu organizaciju koja će se baviti samo tim oblastima, dakle mimo robotike, u čemu smo već dugi niz godina. Nama je cilj da stvorimo jednu platformu koja će biti temelj za buduće generacije koje budu htjele da se bavi ovom naukom, to jest svemirskim istraživanjima. Naravno, htjeli smo i da motivišemo zemlje regiona sa našim primjerom. Tako smo recimo osnovali i SESU, Svemirsku asocijaciju Jugoistočne Evrope. U toj organizaciji su države poput Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i nas. Bilo je malo, da kažem, šokantno na početku kada je krenula cijela priča. Pomiješane su bile emocije javnosti i ljudi. Naravno, cijela priča doživjela boom i imamo naravno mnogo više pozitivnih feedbackova nego negativnih. Tako da nam to daje jedan vjetar u leđa i snagu da nastavimo i nadamo se da ćemo uspjeti Crnu Goru da stavimo na mapu zemalja
koje se bave svemirskim istraživanjima uspješno. Moguće nekada i svemirskim turizmom. Prateći rad, ne znam, Elona Muska i slične stvari koje se sada dešavaju u svijetu, nama je to nekako bila motivacija, a i svi smo nekako zainteresovani šta se dešava tamo negdje. Tako da itekako imamo energiju i vjerujemo u svoje snove i mislimo i da mladi trebaju da vjeruju u sve ono što zamisle i da će se to ostvariti ukoliko dovoljno truda ulažu u nešto.